Bityo twinjiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho haramukiye imirwano yahuzaga M23 n'igisirikare cya Kongo. Ni imirwano ikaze yaramutse muri iki gitondo, M23 ikaba yagabye igitero igatwika ibifaru bitatu bya FARDC mu kibaya cya Nyiragongo. M23 ikaba yahagaritse igitero igamije kwirukana FARDC muri iki kibaya, cyane ko ngo iki kibaya aricyo FARDC kambitsemo intwaro zayo zose. Nanone biravugwa ko FARDC bikomeje kuyiyobera, cyane ko ku munsi w'ejo ngo kuwa mbere habaye impinduka mu gisirikare cya FARDC. Suriyotona Karunji akaba yagizwe umuvugizi mushya w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu gace k'ibikorwa bya Sokoyi ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku rundi ruhande kandi ejo ngo habaye inama karundura yakorwaga ku gisirikare cya FARDC yari iyobowe na Chiko Chitambwe, wasabaga ingabo ze ko zakora iyo bwabaga kugira ngo birukane M23 ikabanyabayonga. Ni inama itari yoroshye kuko abasirikare bagaragajemo impungenge zituma batatsinda M23, kuko ngo bafite ibibazo byinshi harimo n'inzara, kandi ko kujya ku rugamba bagahangana n'abariye bo batariye bitashoboka. Mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Banatwe ukanda subscribe ni kuri buto mutukure no kunzogera tujye tubana mu makuru atandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Tubahaye ikaze. Ku rundi ruhande kandi umutwe wa M23 ubinyujije ku muvugizi wungirije Dr Barinda Oscar watangaje ko witeguye kwakira abagenzi babo basigaye inyuma batari ku rugamba kubera impamvu zabo zitandukanye. Wemeza ko biteguye kubasaba imbabazi bagakomezanya urugamba. Ibi Dr Oscar yabitangaje nyuma yaho umwe mu bahoze ari abayobozi b'ingabo mu mutwe wa M23 mbere ya 2013, Colonel Kayina ubarizwa muri Uganda, ubu ngubu yahishiye muri iki cyumweru gishize ko hari ibibazo yagiranye n'umuyobozi, by'umwihariko umugabo wa 23 General Makenga, bikaba byaratumye atitabira urugamba rushyashya batangiye. Mu magambo ya Colonel Kayina Innocent yatangaje ko intandaro yo kugira ngo aba bombi bashwane yabaye inama yagiriye Sultan Makenga. Yavuze ko ibibazo bye na Makenga byatangiye muri 2013 ubwo bari bamaze gutakaza umujyi wa Goma nyuma yo kutumvikana ku cyemezo cya General Makenga cyo gusubiza ingabo inyuma. Nyuma y'uko Kayina agaragaje imvamutima ye, umuvugizi wa General Makenga ari we Dr Oscar Barinda yatangaje ko biteguye gusaba imbabazi Kayina n'abandi nkawe bavuga ko bagifite agahinda kubera ibyabaye. Nanone ku rundi ruhande ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera muri DRC Congo uyu munsi kuwa kabiri zafunze ibiro byazo byakoreraga i Bukavu muri gahunda zikomeje zo kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo Bintu Keita ukuriye MONUSCO yari mu ruzinduko i Goma yagize ati ubu ntitugikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo, ariko turacyafite inshingano zo gusohoza muri Kivu ya Ruguru na Ituri. Ariko nanone ku rundi ruhande